Khovela hian lotlin na ro pui tak chang turin ma ni kan pui mo baka min thlop tu thatak kan mamo chen Donald Trump po US President somli pasari na ani theinan hian ama thlop tu thatak anei chewa chungzinga langsar deuh pakhat chu afapa Baron Trump hi ani vote tam tak in thlanna an hum theina chan hi Baron Trump idea le afin wang ti hin Lara Trump afarnu chu an soi ani Donald Trump US President atan thlantlin ani zana athu soina Baron hi abula ading vea fitrukle inchi saria sang ania apanen hian in annalian tak annei ani US a kumno pangjok ten Donald Trump an vote theina na mi hip khom tu lian tak chu Baron Trump hi ani social media mangtu tam tak point Baron hi US President election laya an thuak bur zinga mi angin antarlang ani Lara Trump pon Baron hi mikul tak ania mi pui van tlang hmuwa ein lan kha thle ati kan chung kwa chu Baron hian kan zawai hian min tilang te vek ati bok ama hi afinga mi ti hlim thiam tak ani bok voitam tak Baron hian kapa hi akol fowa kapa vote in mu tam thei dan tur idea ka nei ti in rom man na thar thatak tak anei reng thin Baron hi kapa US President ani theina su tu zinga mi poimo tak ti in Lara Trump chuan asoi ani Trump chung kwa chuan Baron hi anau pangber ania tuntum US President election kha avoi khat vote thak na ani apa hian podcast manga kumno pangjok vote tam tak a hui theinan Baron hian rom man na asiama online show la tak taka te ain lan thei pha bok North Carolina a rally top na anei na Trump hian afapa Baronan advice apek dan asai chuaka kapa hadam takinom ro itilu tu ka nge ti yin min sila afing ka ti hle ati White House a salian ani chungin Baron Trump hian media machon adu vak ngai do asan ema wang le White House a kil le tur ni awang hian Baron Trump hi tunhai a phei chuan social media lama alar hle Baron hi camera ma a ain lana piangin a mel hi a serious thin a mitam tak ti atling hial then khat chuan Baron hi apa angin lar hi nomati ve vak lawani an ring he now hian mi ma in lan nomati lo ni nge tiang ten a thenin Baron chung te wang hi aniang a mel hi hlim lo tiang te pon comment aum bok mi pakhat chuan Melania nen hian anin chuna niang camera ma alana piangin an mel put dan ainang chin ti yin a comment bele bok ani amaro chu tunhai lokhan Baron hian Nigel Farage British politician Donald Trump supporter ne na anin ton tumin alhim mel amu theita ani Farage hian Baron anen than lak dun na chu Twitter a aposa Donald Trump chak an lom na kha ma se he thalaki mitam takin mak antia an ngai ven em na chan chu Baron hi ni dang ang lo takin hlim mel aput wang ani aha po amu ve thei tatlat anui sang maya hun rei fe nuwa alalhim ber chum ani hialang Baron hian apain ne na chan tak sia chuan limna tur amu ve ta ni nge press ma a Baron hian hlim mel pukha thin view ma se tum khat al hlim mel an mu le na chu Donald Trump executive order masaber kumsang ni som pasaria sign tura kon niam tum khan ani Baron hlim mel hian mitam tak ngai vena hloa alar hle bok Baron hian a unau fa Theodore Trump chu a fiam ani heti hunlai hian Baron hi kumsom pakhat vel chawa upania alate hle bok ni masela Trump chung kwa thil thleng dang lam tak hian
mi tam tak ril ru ati tuiral hun reivak lo liam ta po khan Baron hian thil dang lam deuh mai ti aneya July kumsan hi somni paliya Donald Trump rallyya standing ovation an nei tum khan Trump hian state sa omlayin thua soi lai hian afa pa ming hi alam ria hei hian loma lo khop mai ilar khop mai don le Eric Aipuin alar zok mai thei tin Donald Trump chuan afa pa chungchang hi soya mase Baron hi loin rolin thutna tangina tho chuaka apa thlop tu telam hoi chuan abana vai zui ane mi te ma in lan hi nuamalati chi alo mai theya mase fak ero nuamati ti chu achiang hle thung hetianga omchan hiya lang pakhat chu introvert lammi ni yin alan wang ane Donald Trump president office alu masak ber chumpo khan Baron hi mipui van tlang ma a motor akha thin hle tuna chuan kum som pariat mi ani ve to boka apa hi a politician konga apuine sa to hle nima sela Baron hian inzir alama mo deu na chu politician anga thiam taka nui ane tuna tanga US miten malam huna an clear lok pakhat chu Baron Trump hi ania nakin loka chuan hetianga kal chho zel chuan US president alani thei an ring ane engchi nge aron mi chho don chu kan shelo nain apa zara hianin malam hun eng takanei ti ero chu chiang takin amu thei chuwangin nakin loka hian US president alani yang ti hi asoi thei lo ane ole tuna chuan chanchin thar dang ngai thlak chun somna kan neinga Mr. Beast Kovela YouTuber subscriber nga berle Logan Paul chuan cholni jing khan Mumbai India an lo thleng YouTuber lartak Mr. Beast ya kan shiat James Stephen Donaldson le Logan Paul hian November ni som khan India ram an lo thlenga hetia India ram meu an lo thlen ta ga chuan social media lama nga event an lo chak ema followers tam takin India rama an omchunga anti turle an ro man na te an update na salhe bok Mumbai airport a Mr. Beast paparazzi ten ngaklel takan lo ngak lai le an lo welcome lai chu online na mitam takin an clear na sa ane heti lai hian Logan Paul point khopui afang lai chu mitam takin an nga event boka India ram aron zina wang hian Indian mi puite ngai hlut an lo pha hle bok Mr. Beast India rama alo jin chandik tak chu a chocolate brand feasible kumsan hi somni pania alo ti chu to chu India rama hian a hon na hun nei vele tuma India ram market ate hian ainzar phar lian to hle bok heti rual hian Logan Paul point hun rei taka tanga lo tho dun pui case ai nen hian hydration brand Prime chu promote na hun an mang vele don boka feasible chocolate roll hian van tlang ma a avoi khat nan ti chua ani vele don bok Mr. Beast le Logan Paul hian India rama content creator lar tak Ajay Nagar Gary Mitani tia riat chu an tho dun pui ani promotional video a Gary Mitani hian Hindi yin brand pan hi chungchang hi puanga he event an man tur hi aphur om tur zia atar lang tel bok ane report atanga landanin Mr. Beast Logan Paul case aile iso speed te hi Mumbai event lian tham taka hian an landona heta hian an fans tenen ani mu don baka an brand hi pho chu na an nei don bok ane Mr. Beast hian Indian creator hei hi avoi khat tho dun puina anilo October tha khan Indian top creator sompali te alo tho pui to a Gary Mitani po hi atel ve a comedy series sa Mr. Beast hian Indian creator te afit ane Indian celeb Shilpa Shetty puin Mr. Beast hi thla lak puya social media lama a share ane Mr. Beast le Logan Paul hi India ram local taka chuan Mumbai ya auto rickshaw an chuanga nuam an ti hle
fans le paparazzi te pon an zui na sa hle ani ole khati zong kha tuntum video wa kan ngai thak thei ta chu ani ye video to tle kan in male thau do nia